only on Ang Motha District del Borma, Tipra kerang koksap ni atong Sssembly, Swmai Tang sau je ang kerang raja tui sau sajak baru di elembak ni kaisi mati tui Tipra dari Indian sovereignty te ansa laimano muthang narai te ani ako koksundak Tang lainnya, tambah. I, Sssembly, having been elected as member of the Legislative Assembly, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai. Motha Swmai Tipra kerang koksap ngopni atong trong gia tùy các sở niệm với Swmai Tang sau thế ang kerang raja tùy trong sajak barat ni elembak ni kasim
मानिमते कुचकरा नारगोई भारतनि सार्वभौमत्व ते आनसा अथालायनो अथांगै नारगमानि ते आनि साकाओ वक्ता सामनो लाने हामबाय भारत आकाशाला केंद्रशासित विभागाचे सदस्य विश्वजित पवार Motha विश्वजित पवार त्रिपुरा केरमनो तापनो नि आदम संजाबी कायतोनि मुंबाई स्माय तांगो जे आ केरम रायतातै संजाजा भारतनि एनेम्बासि हासिं मानेमा ते पॉइंटो करा नारगै भारतनि सार्वभौमत्व ते थांसा कथालायमानो मोथां नारनाय ते आनि साकाओ गबजा सामनो लायनाय हाम साधारण श्री मानव देवबर्मन Ang Manik Masang Manak Development Tipra Karen Pok Chapok Di Atom Sssembly Swmai Tang Hauze Ang Keram Laidatui Samsazat Parni Elambag Nifasin Manima Tai Kultu Kerak Naragri Barni Sarvabhumoto Tai Tangsa Khalai Laimano Nukang Narak Nai Tai Ani Sako Bongsidak Samno Kelainan. जगदीश चरिलाम केंद्र श्री शुभ देवबर्मन